चैनल जे नुआ अच्छा वीडियो को लाइक कर दियो आउ वीडियो को शेयर कर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दियो बेल आइकन को जोर से प्रेस कर दियो यदि वीडियो अपलोड हो मैंने आगे तुम पाक आसो। तो भाई मैंने आज आम जाऊँ प्रथम थर पर गोरखनाथ आउ गोटे सारला गोरखनाथ आउ सारला जाऊँ आज वर्तमान जर्नी स्टार्ट हम। आसीगला नानपुर यूट्यूब पढ़ी कि बड़ मनीष आई सॉरी बड़ मनीष आई 10th पास आउट ये हाफ पैंट रेडी बोलते हाँ हाफ पैंट तो पिकनिक भी पलैलु स्कूल पिकनिक हाफ पैंट आम बेले फास्ट टाइम पिकनिक होता है केते बरा पियाजी आलुचप तरकारी इडली केते खाइचु खाइचे दुकान कि अच्छी कि ना जानी यपटे आगे दुकान देला बर्तमान आ दुकान फुकान एत लगुनि यपट को गले मो स्कूल बाट यहाँ से आगे जस्ट स्कूलटा हॉस्टेल भी से स्कूल आ हॉस्टेल दुईटा था आम बेले अरे एपटे एगार टे हम्स कहीं कर खाई गला बेलू सब हजम हो ब्लैक स्पॉट एरिया एक्सीडेंट हुए ये खाया टिफिन सेंटर कहीं पे बड़ बड़ टिफिन दुकान गोटे ना ना गोटे खोल हाँ ये मस्त टिफिन सेंटर गोटे खोल हाँ जे धीरे धीरे मार्केट गुड़ा बढ़िबार लगी हाँ ये लोक मैंने घरे खाई से टिफिन सेंटर ना विभूति जल्दी मुंबई आसी कि गोटे कर गड़मारे गड़मारे टिफिन स्टोर सेंटर भल ना लोक मैंने लॉकडाउन खोलला कि आसी बाहर खाओ खाइले एक्चुअली टिफिन स्टॉलटा खोलला जो मैंने आउचंदी मैंने कटक जाऊँच पारादीप आड़े से भी टिफिन खाई जापर समस्ते घरे खाई दौच ये भल कथा नुह जगह मुंडे से माड़ी जाऊँगी ये कौटी देख ये कौटी खाଇବା हाँ यहाँ भल हो खाईदे पलैया बराटा के बराटा बहुत भल हो सिंगड़ा भितर आम आशा करूँ हाँ यहाँ चकटा आलू नुह तो चकटा आलू कौड़ी यहाँ कटा आलू ओहो चामच पूरे चकड़ी कटा आलू आम घर उल्टा आम सब कटा आलू आलू तो आलू कटा हो चकड़ा ना ना मुझे भाई अच्छी जुड़वा मटन टा मुझे रोषिया नंबर आनल तुम रोषिया नंबर हाँ तुम से नंबर मुझे टेस्ट कर सा पोड़टा के होल्डर था मो पे होल्डर था टेस्टेड ओके तीनटा भाई मुझे पोड़ टेस्ट करे मुझे 10 बलांगीर थोड़े जाऊँ 10 किलो सका खाई जी बोली पोड़ देला मैंने कहली पोड़ देना मैंने सुजी को चकड़ी खाई गोरखनाथ एपटे 44 किलोमीटर बाकी सारला गले 50 हो आग गोरखनाथ श्योर
ତାପରେ ଶାରଳା ମ୍ୟାପ୍ରେ ତ ଦେଖିଲି 44 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଗୋରଖନାଥ। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିନି କ'ଣଟା। ବାକି କଥା ରହିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ମୋର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ବାସ୍ ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଆଉ। ଆଜି ଏମିତି ଗୋରଖନାଥ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଗୋରଖନାଥ ହେଉଛି କଟକରୁ ଗୋରଖନାଥ ହେଉଛି 44 କିଲୋମିଟର ମାନେ ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଶାରଳା ସେଉଠୁ 6 କିଲୋମିଟର। ସେସବୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଜାଣିନୁ କେଉଁ ଛକରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ବାକି ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଯିବେ ତା ଭିତରେ। ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ ମାରି ଦେଉଛୁ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶରୀର ପ୍ରତି ହାନିକାରକ, ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ବି ହାନିକାରକ। 10 କିଲୋମିଟର ଦେଖାଉଛି ତ 10 କିଲୋମିଟର ପରେ ଟର୍ନ ରାଇଟ୍। ଏଇ ରୋଡ଼ଟା କଟକ। ଆମେ କ'ଣ କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୋଡ଼ରେ ଯିବାନି କି? ବାଟରେ କେଉଁଠି ଡାହାଣ ପଟକୁ କଟିଯିବ ଗୋରଖନାଥ ଗଲାବେଳେ। ହଁ, ଜୟପୁରରୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ କଟିଯିବା। ଆଉ ରହିଲା ଗନେଇଲୋ ଜାଗା ନା। ବଡ଼ାସୁର କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ନା ଅଛି, ନା ଛକ ନା ଅଛି, ମାର୍କେଟ ନା ସଳେଇ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଳେଇ, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଲେଇ। ଇଂଲିଶରେ ଯିଏ ବି ପଡ଼ିବ ସଲେଇ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସଳେଇ ତ କେବେ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ପାଗଟା ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଦେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋରଖନାଥ ପୀଠ ଆଡ଼େ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛୁ। ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁ ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ବାବା ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ପୀଠ। ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଆପଣ ଏଇଠି ମାଗିଥିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଡୋରି ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଡୋରି ଲାଗିଲା ବାବା ଗୋରଖନାଥ। ଚଲ ଗୋଡ଼ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତେଇ ଏତେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଏତେ ମାଛ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ସେପଟେ ଦେଖିବୁ ନା ଆଉ କେତେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିରରେ କେହି ଖାଇବେନି। ଏ ତ ଖାଉନଥିବେ ମାଛକୁ। ଖାଇବ ସେ ମରିବେ। ଦେଖୁନୁ ଉପରକୁ ଯୋଉଠୁ ନା ହଁ ସାନ ଏଇଟା। ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯିବା। ଚାଲ। କିଏ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇଲା ମୋ କଥା। କିଏ ମନେ ପକେଇବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବାବା ଗୋରଖନାଥ ପୀଠରେ। ମୋ ନାଁ ବଳରାମ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା, ଡାକ ନା ବାବୁଲାନି। ମୋ ନାଁ ଏ ଭସ୍ମାରତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ବିଭୂତି ଘିଅ କାଠ ଗଞ୍ଜେଇ ନଡ଼ିଆ ଇଏ ସବୁ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭୂତି ହୁଏ। ଇଏ ଧୁନି ଅଖଣ୍ଡ ଧୁନି। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି କେତେ ପୁରୁଷରୁ ଜଳିଛି ସେଇଟା ଆମେ ବି କହିପାରିବୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁର ଯେବେଠାରୁ ଇଏ ଧୁନି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ମହିମା ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁତ ମହିମା। ଆଉ ବିଭୂତି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଶେଷ ହେଉଛି ସଫାଗତ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ କିଏ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ଫାଟୁଆ ରୋଗ ହେଇଥିବ, ଏ ବିଭୂତି ମାରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ। ଯେକୌଣସି ବିଭୂତିର ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଯେକୌଣସି କାମ ଦେହରେ ଅସୁବିଧା କାମ ହେଇଥିବ ବିଭୂତି ନେଲେ ସେଇଟା ଶୁଭ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନସିକ ସିଏ ହେଉଛି ଗୁଆ ଶଙ୍ଖା କପଡ଼ା। ତାକୁ ମାନସିକ ସ୍ମରଣ କରି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଯାହାର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସିଏ ଆସି ଗୁଆ ଖୋଲନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଆ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ। ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମର ତ ଏଇଟା ବାପା କରୁଥିଲେ, ଆମେ କରୁଛୁ, ଜେଜେ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା।